Tini Tipra Idol season 2 titi edisi by Kobokjak. Tini ni grand opening ceremony ni Asok Phang borong ganang Suhel Deborma ICNE EM Phaichok Phaijak chini titi edisi ni chairman borong ganang Jagadish Deborma sir Teponi loge song Phaichok Phaijak chini EM Hell borong ganang Komal Koloi Tebu Phaichok Phaijak borong ganang EM Robindra Deborma ex EM Chandroday Rupini chini additional CEO Muslim Odin Tebu chini official staff judges te participant rok arani student rok jotono khulumaya pharu ani sai sigang sanai rok sai thangkha Tipra Idol season 2 no tui je buskango bahike jeng bo platform by sini resanai jogrok no buskango jeng bahike kusugoti samano botrono tui nangmani kau blai saka jeng last yaro titi edisi by puila wancho jeng leka je Tipra Idol khainai hnoi jeng kobangma allegation du makha edisi ni rang kerui lama senamaya tui romaya othoso edisi ro tongthok lainai ni bagai Tipra Idol senam layo just entertainment ni bagai hnoi kobangma puila wo social media wo jeng comment nukha pheba jeng bisas dong haisi jini additional CEO saithangka jeng sojin development ni bon bongso jini hasugo tongnai kamio tongnai kobangma jini talent singer tong haisi jeng bono opportunity romaya haisi borono jeng opportunity ro hangke tebu sojin development kobangma lama phainai haisi jini bisas tong borono jeng opportunity romaya ni bangai sirnai rok sirngai haisi ang amune sireng ta khaine ang resawe ani career no susna mai angke ang tani resanai wa tama sao bufang phalma sao hai hnei wan chogoi ne parawa kobangma ama hai kereng to ne chung bisas khai hachi je titi edc by Tipra Idols ni platform ni simi sengtini nokha rupesh nokha rahel ani area ni koi cha asu bono rasa mong kereng hei recognize kaya hachi chini kilaro bo rasa pro mane bui recognize kaya hachi jesu kaham khe rasa di amato kaisa platform tham le Tipra Idol ni second winner hi saja hangke boto tabo bui to khunjo kai ni khana nai chini rupesh deborma aneng udipur ni ne browang bari ne bobo dili ro pore bui aro sawo dili ni kawangma audition logo bane ni program logo bor sawo haipane bono koise chini Tipra ni bising to recognize khaya ne khaya buite bu khaya tini chungborong no recognize khaika tini sini jakha lamaro no hake oi chini rupesh sible rahel sible bui joto no chini oi program logo hanke tabang na hoi kicha masa phane gari bararo thang phailai sona ni phane kicha masa phane tabo opportunity makha nge chung nayo tabo Tipra Idol season 2 ni bisi chini EM Komal Koloi chai thangka sung jara resanai rok nong bu koina ni musugu music ni concept ni omono kaham ke busiwi bahai ke chung chini career no music ni bisingte resama ni bisingte ani career no ang snama no te chini Tipra no bu khang chung ro no o concept o ma thang na ingkang asa khailayu khlayo je tabo te bu event successful ngai semut lai thanai ro kobangma mistake mani sirung lai kha haisi first Tipra Idol season 2 khaine ni hing lai phron last year ro tama bor jaga mistake khachini tite edisini je administration no hoite judges no thung participant no thung
audition khai thene was chini tuma support khai ni na sung details discussion ma khai lai nge chung bono no first priority ro nai jate thangnai ni high mistake ni na tui thanai was a mistake mano chung ba ke correction khai ne omo sung chesta khai nai chini ti te di chini ngoi ar niro ni bising of judges ro ni bising bu niro ni sung tuma khai thai tong responsibility tong te bu ba ke promotion khai manai ba ke charo manai bono te niro bu suggestion do di jara lai thangai contestant no bu hai ne niro ni bising o jodi katal idea tong kha hinke sungno suggestion do phidi je om hai ke khai ke sa nai hanai sung nai bu tabong ni thanai bosoni sai tiksa kaha ungthung je tamasnai rasanai ro bu hai ne teisa mane jitkari bai kaha ke rasawai নিজের স্কিল পারফর্ম খাইনানি বাগৈ বরং সাকথার থং থানাই বছর হয়তো সাউন্ড সিস্টেম লো আসো হাইনি বাগৈ নিনি কাহাকে খাইনি হফান খাইমালি রফাং খনা গে তাবনি বসং নাইলেনে যে সিস্টেম বসং তেसा খাইलायखा ও প্ল্যাটফর্ম नि बिसिंते बस कांगचिनि गोबांमा ताकचिना रो जाजेस तंनाय दक चिनि नन्दि गोपाल हन्दि मैडम तरो बाला हन्दि बाहाय माने असक सिनि जाक्रि प्रावो सिंगर बाहाय केनो ताबो चिनि लाइ थानाय रो सिनि जाथों ते प्राइडल सीजन 1 नि जे ओइनार्स रो सिनि जाथों ता 2 नि फाइनल रो सिनि जाथों ते अमक निजेनि कैरियर नो सनावै माथों आं आशा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनल रो नि बिसिङो जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बागै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख तो माने ताबो 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बसकांगो जों तेबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बेहायनो तेसा प्रमोशन बाखायनाय जोंनि साकसांनो तेसा म्यूजिक नि अमनो तेसा डेभलप माखायनाय अमा हायखे जों तलक आगक लायनाय दिनै थानाय बोसोर जों कय साबाय जुवा जाया जे ताकलाय के एटलिस्ट उसकुति जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पॉन्सर खायजाखा बरबो फीचर न होय तंग जे तिप्रा आइडल अरो जागा बरनि एडभार्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकांगो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै बर तो बिजनेस खायनाय सिनि जागा और कैसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रोनि बागै बै गोबांमा चिनि ताबो लाइव चले मानिबो फाइनाय बोसोरो बा तेनि नेक्स्ट इयार ओ हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 इंफ्रो हंके निरनि पेज नि सिमेन नावनि लाइव खायनायनि बागै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रोनि जों स्पॉन्सर खायनाय अमहाय बै फाइनाय आशा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बागैबो जों तरै मानाय आफरके जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेंट अनो जों तेबो गाहामके प्राइस गुरय मानाय कन्ट्राक्ट गुरय मानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन तावे 1 बोसोरनि बागै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बागै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट दनो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांनायनि चेष्टा खालायनाय हायछि गोबांमा स्पॉन्सर फायहा माने जोंबो चिनि रसानाय रनो आफरके जों 1 बोसोरनि बागै नों कन्ट्राक्ट जेबो किसाले मनी फैमिली वो हेल्प खाई माने नों 50 लाख फांखा बोसोर गायछिनि कन्ट्राक्ट मा माने गे जों अल लेभेल तलांनायनि बागै जतो साथियावनि नांलायनाय जतो साथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासार आर सामानिबो कुनो अंशे आगिनि छै कम गरे अमसों मा फनुलायनाय सचिन देव मांथों ते बाद बाकी रसानाय थों बरकनि लेभेल जों सावरवानि बागै मा साथियावनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्स रनो जों ते कैसे इवेंट बो खाय दंगो तिते एडिसी सुपर लीग निरो जतो नंगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कुनो जागाव त्रिपुराव हंके फुटबल लाइव फुनुक जायाखो जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रनो बाहायखे बरनि जे स्किल तो माने बर काहाखे थंबाय न बै लाइव नोगनाय प्लस रेकॉर्डेड उलफाद नाय तो माने जा फना और जागा गोल माने हमहाय
30 degree angle of goal 25 degree angle of goal among play kaha holo record night of mamble inge je football no bus kango promotion khaini nai ne do borobu business ne platform o thangoi player kaha nai tu phaine inge chung naiyo platform ro wani haichi je talent tongo je skill tongo je level of bonus jeng TTADC ni nahar mung ke borono platform ro nai chini nahar mung mane chudo tamos nai resa ro wei thung ro wei pai pai haichi chini wan so mung kha je boro asu kurung tongo asu talent tongo noksa yangoi tongmani kami bisingo hoijak tongmani bonus jeng o platform ro wei focus khaioi nang rungmani simani no buini buskango toboi phainani omo sisini chamo yang asa khayo je contestant phainai ro buskango kaham performance khainai chemani saitei bu mane participant ro serious ke nawai phaibinai jeto khana chemani o thanai bosoro asu serious nawalia registration fee ro bu kore jeng naibo je serious borok phaithung honoi registration fees ro bu kisanna laikha haichi jate serious borok phaithung ga asu nungsthung je participant ro borono all the best they bichini judges ro no khulumaya pharu boroni bisingti jeng chini jrai rokna jeng naitoi manai boskango jeng sinilai manai ropia sai rahel hai jeng boskango teibu boroni sei kaham sijon tunibo manai honoi ang asa khai asung nestung jotona hambai